Okay, ta mila awon mafia da lagoy biye alakanye wonawo lakanye duoma. So far so good. Amu do le mi won. Alo wa wele wo tinu kwa. Ni we o da bido. Kamila efia ganda kola godumia amo le jopopo malo jopopo la mi o do. For what I've seen la, for what young kwa, I'm assembling jopopo. Okay. Ta so far epenen ni ke ka fiol efia gandoma. It's been 12 good years. 12 good years. If I'm not lying. 12 good years. Ta nkata 12 good years as on fever le efia gandoma. Fact is more, I'm not sure I can tell. I don't know to want to. Nkata mataglo. Alo manya history ka kokoro ngalo. Oh, manya history because the recent Towigan was even my uncle. I'm from the Deganu Gate. Okay. So he was my uncle. So not that I don't know anything to say. I've got things to say, but like let's leave this. Okay. Tell be hunya do kran jojo le do mi enka ko hunya ma ko fe. That was yesterday. Probably a group of people marched towards the venue and started distracting the whole location. Like a motive to a motive I don't know, which is not known to me. Because security mula around love mula around film security, a troop of policemen and other security personnel were available. Even though they found they prevented it in a way, even though so far it's been good. Okay. Da ame ova kwavo koven ka obenye we yopa ku he kafi ova kwavo. To a motive in which is not known to me. The manya obe motive. To enya, manya obe motive. Akbar. Tare ya kuya ale amado le jijokoko mota bobo boton aba yumo le mona ko yumo na ga oni tubani pola lo gobu pola de ba ko si ade de lagu da yo ha yo lipa enya gbe ma da chuma na tiba alo plan me ka o ba ma foma o ba awo egba bobo ba yo de pa ma nye fi da wala dun ka direction da ka ba no de me to ye ko e ma e ka ta bi sesa bu Marcuna le Evanigba TVG. Ta egba ma ko ba amul duoma dabala zuma especially gavel and we me kutoto nkale ji ko na tiaglo. Unto ana le white me. Neji ya be egba ma ko be no fia buso be kwa ma se kenke. Ni ko se bu bare ko. No hu no kata na mi wo no de ko no mi ba dura la dabala. Ka ge ma wa ba du be mi da ko mi fe ya de mi wo ye yi. Okay, ta nkanjo ka fie pe de kada ka shake azon family e fie garden ko le godome. Dama ya wo be atanyo kumanya, e ma ne ne nya wo. Okay. Ya dama anyo kumanya o me ne nya ne go. Atanyo anu ni ko gbo de mi ka mi se nko ko ni po jijo. Enti ma dogola. Okay. Da se nko mo na le ka ba ma ko na gba si bi nya ma ba ko le de. Da ka se ma ma bo ta. Ta wona de efio kata ekele agave ntombo kata oti do alo edo motivo rodo no ha wodo rodo apagato clodo apagato pa odo pa ta ka fie mi de ko godongba enye jijo popo na do kata alo agave do kata siama kata kama de bio kata ko de bi ko siama jijo po. Okay. Ta hunya de kamati jo le to ye bayi ko ya ne bi adako ye ni ma kwata ko se ko me se village se ni se na ta yo kwa le mo pe. Okay. Ta mare ku to be cho Ghana ba to bonu ase popo. Okay. Na kwa ne hu no bo bi jado. Okay. Ya kuya taga hivyo pro efiado o le fia megbe do mo etongo ha tawe ma vale megbe dongwa bona elle pa kanta
le Ebenigba TVG le Germany. Egia mo le enwe me son nka mi ata gloko kurengu. Efio ho le domie son nka mi ata gloko kurengu. Marku wonalade ti zinyia Marku efie ko de logo epenene ke oti de efie logo efie ka du fie alo Paramount fie Tamba gidi ado ti ji lege hande alaka gama goji kole to ku da dam Ta Marku ontonye efie ka to ku da dam Marku akha la ka go ji ame ka mi call afia e wa ba o la jajira do wom na waju wa ide pe ka o chova na ba wa de fiala sikanye tobi vitabo pedi ho the fourth ofia eduavo to gbobo maso no do ma ga ke police won jagagba ba o la voix ta fia vovo ni ochun ni ajoye be wonala ba olu ta to ochun na to bigana la de sikanye to dabo the hall alook at the hall the fourth ta fia vovo ni to chanyo continue pastors you have to do better traditional we involve for the killer and Oma only Ochoa plant that we gala so I feel no of our dinner na do kika ta Ochoa line with over line team wala kiuma benya mshara ka boyi boss wanala ya le ina to migala kwa do